warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma arhamna bil Quran. Sekedar tes fokus, saya sapa dulu semua yang hadir. Oh jamaah, sekali jamaah, ada terlibat. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Nanti dia tidak narasi sehatku. Silsilah biage reda. Karena tidak cukup lu sehat pun dengan dia. Tidak lu dengar dia. Minta sehat lagi kurang sedikit. Tapi tetap saya bersyukur kepada Allah karena aku menjapa penuhi ini panggilan keluarganya almarhumah. Jangan sampai telepon ayah bagi ayah. Tadi malam nih, walaupun kondisi saya tidak fit 100%, tapi saya reka syukuran karena kuliah batun dari Tampaka. Walaupun tadi sempat hampir ada lagi halangan sampai saya tidak datang. Setelah saya buka puasa tadi, karena saya tadi sudah puasa sunnah Arafah, saya ditelepon dari orang tua bahwa ayah saya masuk rumah sakit dan saya disuruh harus datang. Kira-kira kamu akan tiratang namanya antara naik di lain kesek atau bayar di toto aku karena dia karena harus kabat tuh. Dan itu membuat saya buka puasa saja tidak enak. Sampai saya berpikir saya harus tanya keluarga dulu, kamu kondisinya. Kalau memang tinggal saya yang ditunggu atau saya betul-betul yang ditunggu untuk bisa ditangani, mungkin saya akan ke sana dulu. Tapi ibu bilang, mama meron acara nak. Nampak langsung kalau lanjut dari bapak bukan impus ditangani. Mana ayah paling itu hampir juga jadi halangan saya. Seandainya ibu bilang datang dulu, jangan kolengke sih. Dicari tapura masih dengan aku. Saya sama mau negosi. Kamanya harus negosiasi ini ampul tinggi namanya. Ya, dalam kondisi seperti itu terkadang ya kamu gitu. Dan inilah takdir saya bisa hadir malam ini di tempat ini. Dan setelah ini baru saya langsung menjenguk orang tua. Nah jamaah yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah, pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Sesuatu itu kita mampu karena kita membiasakan. Jadi apa-apa ya pilak dipakai biasa, pilak lama-lama. Bahkan anu sukar sekalipun pun dipakai biasa, giling gampang. Makanya injo pun nabi 10 ki langgar ceramah, dan setiap ceramahnya diawali dengan ajakan nganbeki sama-sama mempelajari Allah Ta'ala. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Bayangkan pun nabi 20 ki langgar ceramah pin 20 tong ki angut rangi pelajari Allah Ta'ala, maka boleh jadi alhamdulillah itu menjadi kebiasaan. Maka malam ini saya kembali mengasah kebiasaan kita sama-sama girong alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
Papaliceta ri karenta terus kini di arah sa kursina. Na dapat turun rahmat barakah pangamasian ri katingasi. Nai mo ata limpur bukun ng palece karena odrangi. Kunalata na limpur bukun na ri kate gira-gira ngapa talasata. Kinawanaway rodong to. Kapato jinji punadikana punani ato to takkalupar karena to sanat dulu sarin na tawana. Kakareno lagi talibak katakkalupar ikaw mana serenity. Bahkan lek pagkukana ri jamaya punalatalang kalupay kitallo mani mati. Te magi kana siyallo na kalupay latala pa tallo magi mani na kalupay latala mati magi. Na ikaten nele gasi siyallo sipatan tiri no rai karenta. Akhirnya nyale bangko tak naganustas. Ang apa na saring kamo pun natalo niya mani nakalupay latala ustas mati ki. Bukan na coba maki. Maka kulay ki atalla sa alalo ri talo mani pun natay pangurangin na latala ri kau sareng ko kaparaluan. Contoh, angin ang tama ri ka murun tenay tao kulay tahang inapasa na talo mani tinin sari angin. Kulay ki. Ang kulay ki tahan talo manit tin nasari di angin karay kana kalupay nasari angin kak muruntak kulay bitala sa talo mani punak kulay na nites ro tahan napas 3 menit na di sini kana kiri ang mempo kiri ang raba mati talo mo mani 3 menit saja Allah lupa memberi kita napas nakalupay kita misal nakabari pa sa natin na nasari karuin pinamparang ku kalupay ku sari dem balik ko dong enak pa sa tantamak kami cari contoh nih makanya surat amontong kisukur betul karena nyo karay kata letak lagi nakalupay ikat jinnya atas biasa tak kalupa gimana karay. Itu jamaah. Yang kedua, anjo karay nga puna ni palece siratan ni karena tina memantun calan. Kira-kira selamat talla sa kirilinon ni ajar yatan ng latala. Niya monyo kakodian ng latala lima kibuntul puna kinawanawa. Tina mantun kapong kodin ng latala la dibuntul kinawanawa. Betul? Katya sa nga karay puna niya kodina. Iya kan? Tena si kali-kali calana. Jadi puna ni palece lobang ni cocoki. Iya itu puna ni rupa tao kasi ko painga ko na puna tao ja tao puna ni ancal le tao temi la rodudu. Puna tao palece to miran nududu. Katao ja ko. Tiaya ko karay. Betul? Inay katao tanya salan. Inay katon tao tanya kelebihan. Kamana tao tuluan ito niya kelebihan na pa. Tapi itu cara dengan ito niya katuluan. Puna tao ja. Si sale karay nga tinamantong kagurangan na iya malalano chala-chala dosa. Una rupa tao yan ni chala siratan nga ni chala o kasala ko sing. Kalaro to misi nga gamaya po nasala ko ng pula ni palece. Betul? Naganan justas kanang ito chalay. Kung nakati nilari ito chala. Yan nilarang pa chala-chala. Kilangan? Udah ni agama lari ito chala. Naman tunuharang kanilari ito chala. Iya kan? Talipak ka ni agama lari ito chala. Iya ginalarang agamanya pa chala. Chala. Apa beda na chala sa gampa chala-chala? Kung na chala ka na memang ano jojo ni chala. Kung na pa chala-chala sambar na chala. Betul tidak? Kapag nanto ko nilarang tawa chala na manuharan rilino. Sampai ni ka naharan ni chala man. Berarti na manuharan katakulit ito chala nga naharan. Betul? Ako lagi ni ka naharan salat na sabaran mo ka naharan. Kaman. Ito mo na natong anong iwasla na ito chala sirata. Yung chala ka na chocho. Diyan ito sa lapahang. Diyan yung tinanamahang. Ikat tinalito na ka na tinanimahang. Jamaah. Oh jamaah. Makaya minto na po na ni ka na paleceri karay nga ulangi karena memang karay nga jitina chalana. Selama saya hidup jamaah, belum pernah saya menemukan ada manusia yang tidak punya kekurangan sedikit pun. Tena papa. Puna niat rupa tahu tena kekurangan. Tena nak kena goyaki yang kana tahu. Karena salah tahu pasti nak kekurangan. Coba ku tes ropik kiranta salaman. Puna dokter gigi at rurus agam patang pembang kira kata menurut cara ni.
Kasi ko tis-tis yun. Karena sika mampu na panay ka Facebook, panay ka status, sana ginandayin ka, ano yung status mo. Pikiran ko to, baka ang tamaton yung direct kala noon na niya lubaca status ka na, pamatnanaro ng pagkomentar ko. Ano rin kukuta ng girong. Kung na patampimbangat, rurun siyagan, Dr. Gigi, kira yang menurut cara. Patampembang. Dr. Gigi, berarti toloy patampimbangan. Iya pinjam nih. Kita kok ada kan udah Dr. Gigi cara, berarti toloy ya patampimbangan. Dan apa cara ada ngasih itu. Hanya apa banjang. Kan pola pikir rohan. Iya. Jadi kira cara dia bisa bu. Cara dengar, cara dengar sih. Jadi pun aku putar aku kira nggak sentolo. Hah? Takutan na nga. Kira dia tolo. Itu nak kinang merak kulak yang karena patambing banji nang patin atun na tolo. Takutan na nga tala. Makanya jamaah pun dari pakutan nangan Dr. Gigi siya ganang patampembang kira nga carate para carate kira nga tolo para tolo. Karena ngapay anyo na siya nga najama Dr. Gigi tanas siya najama patampembang. Tapi apa na siya najama patampembang tanas siya najama panja Dr. Gigi para carate na tolo. Ilang rin. Memang puna Dr. Gigi na suruh tampil pore. Hingga puna bocor badan yang tampil. Patampembang. Berarti Dr. Gigi tolo tonjim nampil. Betul? Anjo lagi tinamantonya pa yung tao hebat na napanas sa hebat. Tinatonya pa yung tao tolo na napanas sa tulo. Begitu kalau mah. Pikir sih. Jadi tahu makin tak liwat-liwat dulu pun cini tau hebat na pas palang-palang mo. Tinana yung sigarin na. Dan tahu pokok cila dulu tahu pun neto. Oh di palang-palang to mo karong kasi tinana yung baji. Jadi kodina mo cala baji na para sa tongi. Kan begitu. Jamaah. Makanya nakilik mga marang ka na biru mo baji. Nabuka na sampai biru. Karena kita berbicara sebagai manusia sesuai ukuran tayo. Cocok ini pala. Cocok orang ni cala begitu pak. Hilang ini? Jadi supaya mo memang kibata statusku palang-palang komentar bosku. Jadi komentar sang ini komentar terbo kuat naik baca rumah naik rong. Angkat tentu panai, anu le menyipikirin kan apa lakukan dari akhirat pun di butanan. Jadi sambaran di panai. Jamaah. Makanya inyo pun napapalit kila dibicara tena mo lapir gila ta'ala ni palit. Tena mantong Yulina. La dibicara inyo kananto ni palit siya baji ka tena mamantongi kakurangan na kabajikan na karay. Baji ni mantong. Mangiriatan na inyo la ta'ala talipap ka ginasusay ng panasari. Nasari mama gimay kata jini sari agasin tagkalup. Contoh, capak utang gina, capak bangkit, tajainan ni napadung ko Allah Ta'ala di Batang Kaleng, tatena na liba memenuhi persyaratan ang kanap parit korodong fotokopi kakak, parit korong fotokopi KTP, nampak usari, langsung ko nasari, parit korong keterangan miskin, langsung itong ko dari kakak, kada sehingga eru di mai sari kap muru, eru di sini sari mata, eru di ngopo sari diri, nasari langsung, apa calana? Kasih saling may pernikahan na rupa tao lang sari jadi dulu sarana. Fotokopi kakak, fotokopi KTP, 10 tahun fotokopi saya jadi mumba bantuan. Jadi dia tahu mana dipalece, dia tahu mana dicalla kok wajar ji. Maka jangan marah ketika dicalla, jangan terlalu senang ketika dipuji. Kami memang tak boleh saingi karai kehebakan. Betul? Jadi jamaah. Jadi banyak kita sungguh pikiran oh iya dila talaman to jika mah. Banyak karai tadi karena bariatan. Talibak ka pinasari karai ngayon natay asli na. Asli. Una niya ato may palsu ri galengo. Sige naik padungko kasi tay karai ang padungko. Lebih duduk kanyin tanah ujian. Ini kan asli palsu, asli. Pun asli itu telesa. Atau asli yang anu, apa nih kan asli? Tahan panas, tahan banting, tahan air. Pun palsu.
Anjing palsu pagi menyori. Ang panggilang-gilang ko cak man pajawit-cubit katungan. Karanti to awan dulu nih. Unang mayo kanyi nga motor kandat to. Nanon ngi cari cubit. Anjing palsu. Napunalatalang sargi kasama mo. Nanti pa panamelog to kanyi nga pandaranare to to ni anu lantaw di matano baturate lo. Lupa tahu ang maminyo nangengang ay palsuan. Enggak bisa makanya juga karay nga tiramantung ikarin na jula ni palece. Nagkikuha na po na niya tao si Allah sifat at tinatuman orang ikarin na palece yung kartu tagkalupa to yung mukukaw di. Imin tu bajit atau sambayang kapili mengisi Allah sifat tengah sambayang tulinya kita baca alhamdulillah nanti alhamdulillah dimulai dengan pujian kepada Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Lo huruf pingap pagi alhamdulillah berarti pingap pagi palece. Asar pingap pagi alhamdulillah pingap pagi palece. Jadi pun nireke ngasim papalejin atau sambayang khusus lawan sambayang pisampulin tuntujuk paleji selalu sifat tanginya. Ini bajik na pun rajin tos sambayang katanya na kurang dari pisampuluan tujuh papaleji tapi kareta selalu sifat tanginya lagi kurang yang mana pisampuluan jam tujuh. Jaman karena pasarin Allah Taala rikat luar biasa. Ane angin antara mereka merunda uas lawan lebar na regen-regen pak pin rompulo asagan tujuh saku asagan tujuh bilangan nak mes selalu sifat. Bagi dulu ibu naganda 20 sagang 7 sabu sagang 7 bilangan alhamdulillah. Sementara Allah Taala poro angin bawa nalle yang ada 20 sagang 7 sabu sagang 7 bilangan nalle na kompai kak murun. Bayangkan kak murun teh bisa beri kompai. Nawa-nawa tuh aminnya. Makanya pun tak kalup pagi kan alhamdulillah uzubillahi min zalik. Oleh karena itu sekali lagi alhamdulillah